First of all, thank you so much for inviting me in this occasion, and let me say just a few words as an Italian. I think... Kao prvo želeo bih svima da vam se zahvalim na ovoj prilici, veliko mi je zadovoljstvo da sam danas ovdje sa vama. Želeo bih da kažem par reči prvenstveno kao Italijan. Being an Italian, of course, I am very aware of how the new ideas and innovation can be the reason for economy to grow. S obzirom na moju nacionalnost, moram da kažem da mi je veoma dobro poznato kako je inovativnost bitna za razvitak ekonomije. I think it is something that is in the DNA of the Italian, and I think it is very important for every country just to give reward and encourage to be innovative. To je sastavni deo italijanskog DNA-a i jako je bitno za svaku kompaniju da ohrabruje inovativnost. And that's why I consider important also this event, and zato također smatram da su ovakvi događaji zaista veoma važni. And I just want to add that, of course, the new ideas and the innovation is not just coming from the big companies and the big industry, but even the small enterprises and the medium enterprise and the all level innovation is an essential part of the economy. Želeo bih da kažem da velike ideje i važne inovacije nikako ne moraju da dolaze samo od strane velike kompanije, već da tu jako bitnu ulogu igraju i srednja i mala preduzeća i da su te ideje podjednako važne za celokupan razvoj ekonomije. Thank you. Hvala.